Amakuru agera ku itangazamakuru kuri uyu mugoroba nuko Kabuga Felicien uyu ni umugabo wakurikiranweho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yapfiriye mu bitaro by'I-La-Haye mu Buholandi. Ni igihugu yarafungiwe mu by'agateganyo mu gihe yarategereje ko hari ikindi gihugu kimwakira. Uyu munsi aya makuru yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT, ari narwo rwari rumufunze kuva ubwo yarakurikiranweho uruhare yagize muri jenoside. Perezida wa IRMCT Graciela Gatti Santana yategetse ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri ku cyateye urupfu rwa Kabuga Felicien, ashyiraho umucamanza Alphonse Oli kugira ngo ariyobore. Kabuga n'umwe muri ba ruharwa bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Yamaze imyaka irenga 26 yihisha ubutabera, aho ngo yakingirwaga ikibaba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kabuga yahoze ari umushoramari ukomeye mu Rwanda, yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi 2020 akurikiranweho icyaha cya jenoside, umugambi wo gukora jenoside no gushishikariza abantu gukora jenoside. Uyu mugabo kandi yakurikiranweho ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo ubwicanyi, ubuhotozi no kurimbura abantu, ngo byose byakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tariki ya 26 Ukwakira 2020 Kabuga yoherejwe muri kasho ya IRMCT I-La-Haye kuko urwego ari rwo rwari rufite ububasha bwo kumuburanisha ku byaha yarakurikiranweho. Urubanza rwe rwatangiye tariki ya 29 Nzeri 2022, ariko muri Nzeri 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rufata umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi. Nubwo urubanza rwa Kabuga rwahagaze, abacamanza bo bari banze ko aguma muri kasho ya Loni I-La-Haye mu Buholandi mu gihe yarategereje ko hari igihugu cyakwemera kumwakira. U Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kumwakira, ariko abanyamategeko be ndetse n'abo mu muryango we barabyanze. Batanze impamvu zirimo ko uburwayi bwe butamwemerera gukora urugendo rurerure rw'indege. Kabuga ngo yifuzaga gutura muri kimwe mu bihugu biri mu Burayi, biri mu Bufaransa, ariko byaramwanze. Ubuholandi nabwo bwari bwagaragaje ko budashaka ko afungurwa ngo abugumemo. Ubushinjacyaha bwa IRMCT bwagaragarije uru rwego ko Kabuga nta mahirwe afite yo kwakirwa n'ibihugu yifuza kubamo kubera ibyaha bya jenoside yarakurikiranweho, bimukura ku rutonde rw'abagombaga kurindwa hashingiwe ku mahame yo kurengera impunzi n'amategeko y'i Burayi. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko Kabuga yari amaze imyaka myinshi yihisha ubutabera, aba mu bihugu birimo kimwe mu byo yifuzaga gufungirwamo, aho umuryango we wamufashije kukigumamo binyuze mu guhindura imyirondoro, nabyo bimwambura amahirwe yo kwakirwa i Burayi. Igisubizo bwatangaga ni kimwe, ko Kabuga yakoherezwa mu Rwanda aho kugira ngo akomeze abo umutwaro kuri IRMCT, kuko igihugu cyari cyagaragaje ko cyiteguye kubahiriza uburenganzira bwe. Yavutse tariki ya 1 Werurwe 1933, nubwo inyandiko zimwe na zimwe z'inkiko zivuga ko yavutse mu 1935. Yapfuye kuri wa gatandatu tariki ya 16 Gicurasi 2026. Ugereranije n'amatariki yavuzwe haruguru, yapfuye afite imyaka hagati ya 91 na 93.